Жакшы өзүнчө берилди. Бирок сунуштан берилди. Sağ ol Ege. Жақсы bunu быйылдан баштап қолға алына баштады şu районда, ondan кейін айыл өкіметтерде şu жиынтығын шығару бойынша biz алçanın olsa da malumat aldık. Buğaçay bolçu mesele. Emniyeti suada. Ona bizde mekteптің жанында мына 2 жыл бұрын гимназия мектеп ашылған. Ошоға bu yıl burada kızıldeseğinin ben atayın aylık kengешінің депутаттарына қайрылғанымдан айырдан 400 сом бөліп берділер. Şu 400 сомды мен мына ерге 40 жол десем қалып айтам. 10 жолы келдім. Анан мына чечим чыккандан кийин дагы түрдүү себептермен şu жерде депутаттардын жана бири-биринде баягындай биздин депутаттар былтыр жылы ушундай депутаттар болду билбейм. Кийинки жылы депутаттар ушундай болсо мындай болбойт да. Өзүнүн баягы жана топ-топко бөлүнүп алып эле анан сен буяка тара, буяка тара, буяка тарашып орто жолдон биз баягындай жыраңач калдык да. Ошону былтыркы аймактык өнүктүрүү ошону кошуп жанагы эң жакшы вариантты шыбаган кыйын экен. Жанагындай краскалап койсо жакшы болуп калат экен, акчалар канча. Ошон үчүн ошо 400 сом эмнеге берилбей калды? Кайсы деп мен ушу депутаттардын арасында эми аерде жанагындай айтып атпайбы? Айтпай койгон. Мына катышы ушу мектеп десе эле депутаттардын баары тең эле болбой атат. 2 жылдан бери директор отурасыңарбы? Барсаңар директордор. Жок, мектептерде жокпу? Биз аяктан урсасак кесе берген. Ушу мектепке 2 жылдан бери 1 тыйын бөлүнбөйт. Аяк каржылайт. Аякты каржылайт. Мисалы үчүн bir жанга, bir балага 93 сомдон. 400 балаң болсо 30 миң болот. 30 миң мектеп ошо жерге чаап берип 30 миң кантип болот? Кантип жүрөт? Жылда бөлүнгөн акчаны 2 жылдан бери мына 90 депутат болду бөлчү эле 100 миңден, 150 миңден, 150 миңден бөлгөндө уят кой деп аны 50 миң кыскартып койчу эле. Азыр 5 миң сомдон алган. Мен жооп берип койсом, жерде siz aytkanınız to'g'ri, bizden şu remont boyunca anan mekteplerdeki elektr jabdıkları çındığında načar bizde kıdırıp deputatlar bilişet. Buday görürsem yakında sessiyaga dagı sunuştap жалпы мектептерге электр жабдыктарын неме жаңылоо боюнча мен дагы неме жазып алдым кечеги туруктук комиссияга сунуш неме каралбай калыптыр. Ошону депутаттарыбыз да турат ошо биргеликте ошо 11-inde боло турган сессияга ошо акча каражатын жалпы айыл өкмөтүндөгү мектептердин баарына да ошо бир карап берип койсоңуздар мен дагы сунушту берейин сиздерге. Bakın, birde Osmanlı mektebi emez, birinci maydadağı Yusufluk mektebi geçeydi barıp geldim ben. Jabdıklarını çındığından açarlar, köp neseleri şu jokken de. Bir tane. Bakın söyle olduğumda 9 hektar destek oturardı. Uşağı memurun ayttım dedi. Uşağı mekteптеги материалдардын баарын алып, бирден запас алып келип койсоңор, анан алып беребиз делек. Аны биз баягы бизге бербейди. Анан кыйналбай келем. Туратабыз. Азыр эми мисалы үчүн мектеп менен мына жердеги айыл өкмөтүнүн биринин да чоң иши жок. Мына ушуга чейинки болгон айыл өкмөттүн баардыгы тең. Мына неме болду. Баардыгы ушу камалып атат да, камалып атат. Сурак берип. Мектепке деп келсең эле тыгышып калат, өздөрүнө баары тең табылат. Ушунун баарын алып койсо, эч сөз болбойт. Мисалы бизге бир мотор берип койсоң, анан кийин дайыр мотор бишкин кереги жок да. Сиз зарылтпайсыңар, биз зарылтпайбыз, анан боло берет да. Мектеп дегенде эле ошо айыл өкмөттөгүлөрдүн баары тең эле желкеси тырышып калат да, как будто директор алып турабыз. Valla, Ben жооп берип коеюн. Кесип коесуң. Депутаттар. Сагынага биринчиден былтыркы 400 эмеңизде чында берилбей калган факт. Быйыл мына жерде сунуш бергендерге, мына жалпы мектептерге
7921 neme statiyası menen bardığın okup aylap koyun 4.490.398 so'm bölünген. Mana turadi. Mana mekteplerge okup beredi. Baylanish xizmatine 6.000, har türlü çıgındarga 14.000, kezektegi remontuna 250.000, mana bardык mekteplerge ketip beredi. Mına 250.000 bu yıl bardık mekteplere getip ötürdük. O alsanız, şundan gelip öldürtüp alınız. Taş kömür satып alууга 800.000, elektrik energiyasına 2.360.398 so'm, taza su hizmetine 240.000 so'm, Orman Köy Mektebi'ne kömürkana kuruga 130.000 so'm, Yusuf Orta Mektebi'ne aşkanasının polmonduğu 40.000 so'm, Subanov Orta Mektebi'nin inventarlarını alууga özlük salımga 70.000 so'm, Toktogul Orta Mektebi'nin stellajlarını jasatууga 150.000 so'm, Eşmametov Orta Mektebi'ne stadion tosmolorini жаңылоого 250.000 so'm. Bu yıl sizden bir dagы neme gelip düşkön jok. Sunuş gelip düşkön jok. Sunuş gelsem nede bulat. Bırak remontuna degen 250.000 so'm barık mekteplerge. Bu da tutup kemsen güzelsin da. Bu sivet degen al, onu beyiz attıracak, grup attıranda al, hükümet. Alın, zaşişönlü. Zaten kömürge veresin yani. Oşa yemeni, zaşişönlü yemez. Degi bölüş gerekli. Kesekteki remontuna 250.000 getip koy. Bu yıl bölüşsün. Anne bu turba bölüngör, niye budaksız bölüngör? Hem aka, jıltana mekteplerge beregen bolmadı ka. Siz özünüz deputat oturduğunda kalan oğuzunuza toruşça veredeler. Kaka. Ben ayakta buldum. Durun, ben siz bana koşa deputat oldum aka. Gel o deputatlardı, onda bunlar deyse aka. Ondan da zamanda var aka. Bana da deputatlar jantalaşıp, bana aile hükümeti başını tıtışıp atalım. Bana söz vermezler. Sen çişe var mı? Değil mi? Ben direktörlerin ayıkan ayıp atalım. Mümkün mü? Жарыш сөзгө болгондон кийин чыкпайсыздар даярдан. Biraz da güzel bitip koyun. Çok Bana, hurmatlı asakallar, hurmatlı cemaat. Buna sağına deputatlar kanında ne verin oda, domat keltiriyorlar. Deputatlardan domat kılana, конечно hakkınız var, sizin canınız fikiriniz. Biz buna da biz aile hükümetin başçısı Ayber degen kıyım menen tıtışıp atabız. 17. yılda, 18. yılda bir tıtışıp atam ben misal üçün. 11 deputat buna, buldunuz ama buna, bardır okup vereyim. Buna birinci bayanda Yaşlar Özgürlükler nemesini, maşıktırıcı mekemesine de durup, Matalavuz degine 108.560 so'm alıp ketken, çağırıp ketişken. Faktiski iş bolmalı mesela yerde. Buna bu 18. yılda. O ayır aymakta hizmet başına janakı Nivasına gelgende 700.000 so'm akça öldürüp ketken. 700.000 öldürüp ketken. Bunu da janakınday joldan gelgen. Menen bu bardın ben ele otursam hazır ele vakt jetpey kalam. Yok ayıp koyuyor, ayıp. Buna Bana aytam anda. Şaşmay tursan da aytam bana. Aile aymakta hizmetlik maşina alganga jeritti büdjetten 70.000 so'm, 700.000 so'm akça öldürüp, bu hizmetlik avto maşinasını alıp gelip Rossiyaga oşol ele ayıldı kengeştin deputatı Saydalı Ruslanbekov 17. yıldan iyul ayının orta çeninde jönötüp aldırıp kelgen. 2017 yılın avgust ayının başında Niva avtomaşinası Karakulca ayına gelip Ormakeyik minip жүргөн eldik bari tasdiklaydı, eldi bari tasdiklaydı. Bana avgusta gelip atat bu. Mamleketlik satıp alуу mizamının odana türünde bozup, частный предприниматель деңиз деген тендерден утtu деп, жыйынтык чыгарып, келишим түзүшкөн. Порталга 2017 жылдын ноябрь айында коюп атат. Августта келген машинага. Ал ноябрь, 3 айдан кийин коюп атат. Üçüncü, Karakulca ayında аймактык конторасынын ремонтуна республикалык бюджеттен 2,5 миллион акча бөлүнүп келген. Конторанын чатырына акча жетпей калды деп жатып туруп, ыйлап атып туруп, 640.000 so'm акча бөлдүргөн. Geçen film oldu kişilerge tekşergende, buna benim canlar ettirmek, buna bana çizip koşa sürekli tartıp, video tartıp düştü. İlger ki sapkozda Kızıl Karagay meniz nemetken cıgaçları. Benim turar. Bana çatırın aldığında bir bütçeçmeyi cesadı var. Oşanın sun bana almıştırıp bir cıgaçın. Kalganı var ilger ki sapkozda Kızıl Karagay meniz bana turar. Çatırına bana tenikege 640.000 so'm jönetip koydu. Tılık tenikege. Osal Sirius'un устроил туда тұрып, bunu öğretken. Bunu düşündünüzler ha? 640.000 so'm ketmeydi de buna ama. Birine buna bütkende tenikege. Akçaga ket atkanını aytып koyuyor. Dördüncü, ayın aymakka kerek olup texnikan sabit traktör geldi bunlar. Frontal yüktü, pakırlı. Oşaga
жылдын 6 мартында жергиликтүү кеңештин кезектеги сессиясына катышып жергиликтүү бюджеттен 3 миллион 200 миң сом бөлдүрүп алган. Депутаттардан суранат бөлдүргөн. Көрсө Орбакеев жүк жүктөөчү погрузчик техникасын январь айынын ортосунда алып келип койгон. Эмнеге турган? Элдин баары. Анан мартта акча бөлдүрүп алып келдим деп туруп. Анан кийин муну дагы ортосунда мынада 14 ишканага катышканда 14 ишканага катышкан тендерге. 14 ишканасынын биринчи төртөөнү алышкандагы биринчи местага чыккан Альпина У дегенди отказ кылдыр деп туруп чыгарып коюшкан. Экинчиси Альпина У азыр айтып берем. 3 миллион 2 миллион 199 сом. Почти 4-чү местедагы немеге 4 Зайтун деген немеге берет дагы 4-чү месседагы автоматически 1-2-3 чыгып кетет дагы 4-чү месседагы катышкан немени алып атат. Утту кылып берип атат. Ортолукта 1 миллион сом акча туруп атат. 1 миллион сом 980 миң акча туруп атат ортолукта. Каракул жайылындагы көчөлөрдү жарыктандыруу максатында айылдык кеңеш тарабынан жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 200 миң акча бөлүнүп берилген. Порталга 17-жылдын 12 декабрда жарыяланган. Осо табан утту деп комиссия жыйынтык чыгарып келишим түзгөн. Иш жүзүндө Орбакеев өзүнүн дүкөнүнүн материалдарын алып, мына өзү койдурган. Биздин советтин Каракулжанын Үресинин адамдары койгон. Үрестин балдары койгон. Мына Али көчөсүнө 203-тү койгон. 203-түктө эмне кылган 5900 сомдон бир үстүн койгон. А биз жөнлө 3770 сомдон койдуруп атабыз. Ладно 4000 болсун, 2000 сомдон ар бир немеден уруп атпайбы? Алып калып атат. 400 миң сомду бергенде чыгарып кетип атат. Мына акчаны кайтып аткан. Мына Каракул жайылдык аймактык жашылдандыруу максатында билесиздер го, багында 18-жылы бирөөлөр бекти бар жанагы түндөрдө. Вот ошого 1 миллион акча каражат алып, тендер 2018-жылдын 22 мартында болуп, жыйынтыгында Осо Гострой утту деп комиссия келишим түзгөн. Иш жүзүндө Орбакеев көчөттүн баарын өзүнө караштуу техника менен Өзбекстандан алып келгендиги анык болгон. Келген 4500 дана можжевелдик көчөттүн 90% өнбөй калган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, турун. Бул өзүнүн ишканасы аркылуу алып келет, бирөөнү утту кылып туруп, түшүнөтөсүздөр, бирөөнү утту кылат, анан аны кетирип ийет дагы секер өзү иш кылып атат. Onu hiç kim görmeyip, görgönlerden jaman görüşet var bu yerde oturganlar. Hükümetteki gevir adamlar. Tazalık işkanasının misal için 160 bin son nariz pul aldırıp, Süleyman Kul degen balaga. Zam kılıp onu oturmuza var bir deputat var. Süleyman Kul degen balaga. Oşal arkılı 160 bin son nariz kaldırır. Nariz kaldırır. Kassadan, bankadan aldırıp kaldırıp, belki vurgu ketken kassadan kaldırıp, Ormakev'tin koluna verir. Madem. Ушуну ачыкка чыйпагандан кийин эрде отуруп алдырып сессияда сен албасың деп жанын жеп атат. Ошо балам сен албасың, ол бала жеп атат. Мен каттам белем. Мен көргөн эмесмин ону. Мен айыбы кол коюп берип каттым ушул эле. Мына коррупцияга кыжырат. Каракул жайылы өкмөтү боюнча 2018-жыл ичинде сатып алуулар боюнча мыйзамдарды өйдөнө түрдө бурулганда бул 33 жолу мыйзам бузулганда көп болду. Сөзүбүз кул болбош үчүн мисалы статьялар билесиз санак, мына 222 статья 4 жолу кирип чыгышкан. 331 статьяга 13 жолу кирип чыккан. 22-15 статьяга 8 жолу кирип чыккан. Ошондо отуруп 10 миллион 574.500 сомдук мыйзам бузуулар болгон. Bir статьяга билесиз, бир жолу кирип чыккан болот, миллион сом чыккан. А булар 4-төн 13 жолдон кирип чыгат го. Мына Айбектин ошо жана Орбакеевдин прямо эле немеси менен болду. Орто жолдо гана бухгалтер бала ишмой мишел болду, бухгалтер бала. Az эмгиче текшерип жүрөт азыр. Каракул жайыл аймагынын Фазылов атындагы көчөсү тапан ташпасууга жана тротуар билесиздер да? Канча жылдан бери турат? Оңолбой турат, Бул 2018-жылдын июль айынын башында Осо Акжол Стройнур дегенге акчаны которушат. 922.994 сом акчаны которуп атпайбы? Эми ошондон бери бүтпөй турат. Бүтпөй турат мына. Ал аны качып кетти кылып атат. Качып кетпейли, ол
şu yerlere жүрөт Çanakkale eме. Жасаган киши. Анан bu окшогон немелер бар. Мисалы үчүн 1-майдын мына 18-жылы 1-май свет коебуз деп сагына кара угуп турсаңыз 18-жылы 1-майга свет коебуз деп 720 миң сом акча чыгарып кеткен. Бюджеттен. Чыгарып кетип 100 столбого свет койгон. Анын биздин 7200 сомдон коюп коюп атат. Ошол эле мезгилде биз 3770 сомдон коюп атабыз. Мына жерге тендер өтүп biz 143 neme koyduk, 10 dakika. İyi, alganda kılıp, ben Aktaş'tan geletsem, bizge svet koyatkan bana o şeyde svet koyacak. Ben bileyim de svet, bir hiç koyatkan. Sen bir de ne yapıyorsun desem, hükümet ben akşamı, anekta utkan akşamı kotarıp vermeyin de korkuttum yerine koyup atat dedi. Koydu dedi, çakemleri de atat dedi. Özü candan nemeden, Kozmak'tan 5 turlun neme yaptı, 30 bin sonluk provot aldı. Menimce onu da vermeyeceğiz, ömüşteyim bana da. Onu da bilip aldık. Hem urmatı demeler, yerler bana boyunca ketken Genprokuratura nemege SMB'ga kat yazganбыз. Aprel ayında 19-жылы. SMB'dan Genprokuraturaga berip tur, Genprokuratura Oşuk'a berip Obul Prokuratura Sovetleri Karel Özüzdüler başlap turup buna birinci punkt menen, ikinci punkt jana biz Niva menen neme var mı? Katapilter. Oşoga 1.350.000 so'm ziyan keltirgende ekele punkttan iş kozgop turup Fin polisiyaga bergen. Fin polisiya sütemizin emçe жоқ, şu boyunca kavar жоқ. Ötkende biz varsak anaga verdik, bunaga verdik, ekspertler tekşerip, şu bilen жоқ. Mına akçaga kaketi tutabı. Kesip koysa murunne çizilda işler televizyonda ulandı yapsan. Молодец. Emni gitti yok şu Aybek'te kanap diyorsun deputatlar. Indi sen mecbur kırılmıyorsun. Ya o özde layıklı deputatlarını karma olgan. Bizge 16 için 21 deputat gerek. Şaylavında ona öyleyse 16 deputat şayla koydu. Onlardan 21 deputat gelir. Deputatlar tur ediyoruz. Deputatlar sesiye baba edet devatas turu. Deputatlardı sabotaj kılıp getirmeye edet. Onun üçüncü güçleri de var, onun güçlü güçleri var. Üstüne karmaktır, kayada işlegenler dersen işlesen, sayfaya varsan işten gidesin degenler var. Ya yemi mınça başlat oynamaya maydılaydı olsa da. Yemi takan sadece. Daha değil, ben sana şeyle misal tutun ki sen... Prezidentimiz yine aydı o da sana. Prezidentten ödedi. Bana ayıktığını kapıladı orada. Bu aydın güçlenmeden aşağı film oldu da varsa odat degenler. Ailesine o neme getirdi. Yemin ayağına çıktı. Bana akırına çıldırıp getirmişler, Gökbendük'ten ev şeyi var. Buna Turbaş kişiş böyle. Ular mı degen bana, deputat burada. Bu da bizim Katarımızda 11 deputat konvoy vergenimiz. Senin öşenerken odasında dur, Gökçer'de özlükte işit. Anan keyin getir, bunu mıntık takap. Ana mıntığını neptep julu alıp, getkenden keyin geç günü yine varıp bunu takmırda da dayın esin boşu. Cenab-ı şu. Uşu var, bana çakası beni, 10 bana alıp da tepkili oldu. Emdiçe bundan da jiydik çıkmay turab. Mehmet Asay'dı. Şoklat seni oldu. Bravo, yedik ciyimden mi? Yedik ciyimden bu yerde nemelere götürüyor. Baba akıllı özgürlüğün adam da. Adamlar hizmetçiler. Nemeler. Abular bunu böyle ugat da cevap başladı. Böyle ugat. Bu arada ugat. Ana canlı bir yer ukan yok da bu ciyimden özü adam bunun kalazenesi başka olmayan mı? Öz canlılarına hizmetçiler benim ötkörüp koyuyorlar degen vardı. Toğuşaga, men joldan başqa. Toğuşaga biz her bir cemaattan aparatты bölüp çakırttık Toğuşaga. Yemi gelgeni şu oldu, anan mekeme oyunlardan çakırttık, anan bu gelgenler daha şu mekteplerin direktörleri az men aytып kettim go. Oşol kontingentden, jalp oşol neme boyunça kontingent tüzdük, böldük, aytırdık. Aylık mı boyunca aytırdık. İdeolojiyanın yokluğu da, düşündürülüşün yokluğu, kavramıştan 10, İmir'den 20. Evet, Toğuşaga. Şimdi ayakta durup, arz evden kontingentin vardır, Suloy'dan 6 yazdık, polislerine de, bana daydı kim gayda dedim. Göçöden yoluk selam, deputatlar, bayakın, neme, aksakallara rahmat eyleyen var. Meni karmıval öyle, buna da yol oturdu. Meni almıyor, orada algam. İnde bir de çoksun, ben hazırım bu atamda. Ana, Toğuşaga, men, Musa söylemiş.
Men Akim canım birim Aşilbek Kişi'nin adresini aytatılan bir sın fikri var. Geçe Akim'den atçattım verdinizler. Doğru mu? Niçin bizim bargan deputatlar girişime koştular? Çalışma giren degen deputatlar girişime koydu buna ballar durur. Anda masal oldu. Milisiya tarzı bir var. Keş hasarete başlandı. Yok. Yok, ama o duramaz da balakat olmanda da deputat sötaki nime var da işte bir memleketli çimimiz var da deputat. Kalmasına sonra aşağı el zalga tolgandan ayarında biz girdik. Alçada deputatlar burada yokuz. Yok, Avtobus aşağı giyin girdik de. yok deputatlar buna sen ana girişime başladın. Biz ağızdan postluyoruz. Yok, en aklı. Nebeleriniz ne var bu canım? Reşat Kadaliniz ne var? Ben hatırlıyorum, en aklı masal biz girdik. Anda masal oldu. Hem oşanda sizler oşanda olmasanızlar bu cede tem böyle de. Bırak vakit buna oturamaz. Taşakan Reşat oşanda. Anere çakırsanız bunu da. Ya özü ilge jakşı tura jetmey. Dıkağa biz kaça vermediniz karacaklardı. Doğru mu? Orada 400 adam. Ha, mecbur açın. Dıkağa da jeteriz. Dıkağdan da karımçalar çıkmadı. Jeteriz o adam. Ya dıkanı kızartacak. Ben Tomsak'a biz inşallah tüzüp yemekkemiz. Buna siz akçanı suratas, akçanı suratas. Akçanı buna gektarına canım görüp alыңызlar. Şunday. Bırak bak geçin. Suramızdan söyleyeyim. Buna 10 bin deputat. O böyle su atmasın diye. Tamam. Ya Allah deputatlar da benim onu kessin. Ben özümüzden almazlıklarımızda vardı mı? Buna kol koyup koysam, akşam kişiler bir dakikada su katasının kol koyup Allah deputatlar niye o karşı sana karşı olup atar degen orada. Olur da bilev şunun bari. Bilgen için gelir açat. Aka. Ama erkek kadar söyle o. Yok bu yaşında. Geçer prezident ne dedi? Kalkışaka. Buna siz saylagan. Men de saylagan. Aslında benim kalem olduğum bilmek degen bana var. Doğru deputat. Menin sözümü çalan kılmaysızlar. Marks azıtlar, ballar çalarıp bölüp koydular aka. Şimdi bilmek buna. Doğru deputatlardı. Bu sefer şu teknolojisinde olduğumuzda deputatlar bölüp saldı. Buna aşağı buna. Ayvekten demeler aşağı can çakırları. Sesler gelmek, kuvarınca yok. Tekrar buna ben açanlar ettim attım. Karavatır attım ben. Zaman kaçırışım gerek. Aman taradağa salış gerek de. Telefonumuz dönüşe grup açıyorlar. Ne daha? Şunu söyleyeceğim. Parva yeter. Varsa parvan kalanca tiginde. Bir gün apsıvat ettim ne oldu? Anlaşa çekilir. Aslında ne böyle sakın pulu olurken anan başını tekrar koyuyor tiginde. O deputatlar da biz o hükümetin arkasından yürüsün de. Hazır prezident buna ummatı bizde prezidenti. Yerler bilip alırlar. Bizde situasyon şunday olup kaldı. Bırak bu da yaşıyor. Geçen ikide bir ekinde ben onları atarız bu yaşıyor. O yanda ayıp koyalım. Düşündü böyle. Böyle düşündü. Kim eken? Kimdi kim eken? Ben niye gittiğim var diye bir koyun ki. Yok. Mesela işim gelmedi, ben de getirdim. Ertemene bağımdakta bağımızda ettiler. Saat 10'da çoğunuz falan açıp gitti, bağırgılanamaydılar. Yok, gerisine de ben ara getirdim. Ben gelin köy bayımlarına Zorlamacı'yla Cahçı'da iş kılmakta, Arık'ın köy vatanımız, televizyonun vatanımız, Baymak'tan bir türü de vatanı. Ve biz yani gezdiğimiz muhtaçlığımızı da bunlar garajın içine bir çekirmek çaktı, birbirine canlıdan inşaat gireceğiz. Buna boşluğa su, Tuğanlar. çok, su girdi. Açarışa özleştirip balkona kıyıp aldığını anı soğarışka su bulacak. Ana gibi mukrap, arıya içe turan sudan kişilerden bir çelekten, ek çelekten koyup yeter, şeddep dinleği baktığını anıdaki su çarpası gelip aktı. Siler münasız bağlar, sular azasılar, işler salavuz, arınızda 5 günden salavuz değil. Yani eğer arıkta su olup dursa bizlere anlayı demeye varmaysa da. Bu ülke dedeken göbek koysa olur. Akçada karaldı. Saydı karnı orası sizge ekşi yolu geldi. Akça karaldı, bıyık akça karaldı. Dedeken kim tepkiyorsun? Cigirme biliyormuş o. Diretler şu kalkanı kulaklarını kola verip bağırır. Allah, dedeken. Aşağıdan gelirken onu arız bulduk. Baba bir taksa karadı. Özüz kazdırıp biraz bir kontrol ederiz bakalım. Ben boşadım. Ben iş şahsili var vakitte.
Kavurun getiresinler. Öyle de. Yani sonra Çeyiz kalmasın. Deputatlar ne yapayım? Sırada. Suro yoktu, üstten keyin jar söz beredi dep söylesmedik mi? Denek sıraları koydum. Al suro yok degende tokuşka sizge jar söz bereli, dayanantırmız. Kıskata elektron var. Turgulmayga sınavı bereli. Ben aydarım. Projekti boyunca Doğrultular Köyü'nde ayrı başına şey trotuar yapmak gerekiyor. Hal bitmeye kaldı. Ne oldu? Bir sıra. İkinci sıra. İkinci sıra. Bravo. Yerlik çakana var. Yerge çaka başvur. Yanılar kaçmalı, bardımızı kuvalapları kaçmalar. O şandan her bir ayda 9 demek. Bir yılda 9.000 lira aktar satı geldi. Bravo. Değil mi? Hükümet. Arenda plaka, narıgımız. Arenda plaka. Değil. O sözü sıraştırsam yok. Bu yılki yılga şeyin yok. Allah'ça. Malga demek ki bukalteriyaga girgenemedi. Çıkınemedi. Yönlerine karımsıya verdi. Birileri al koy öyle, kim koy öyle. Ana. Daha bu yıl kışı, bıltır kışı sayın. 9.000 akta vermeyken, adırga şeyin bir ratıyım verilir. Yemin için verilir. Çekeden, çuval koyuyorlar, veyahut giriş kılmaya koyuyor mu? Bir dağı tapar kararlığı çok der. Ya Musa, şunu aynen demek koyayım, tekrar için. Bol boy. Yemi avşa, bir anan tarağı avşa, yerge çekerdi, camı çekerdi, başkalı vakti kalmadı, tardan bulan süreçlerin çıkıyor, bunlar kaltılar. Geçek, nemeye geldik bir ay vurur. Ökmötkö, verdik, neme çıkar. Çok da. Yergende, bayram yeni yumuşak koydu, nemesiniydi. Yaylar, usta gerek, o zaman tölöş gerek, kaçakta. Geçek, o zaman yok Musa. O zaman kaç aydır. Akırı bir yine tertip, akırı bir tura, olavun diye bolboy bu. O zaman Turgulbay'a süreç boyunca siz yılın ayağında geldiniz. Anan aybaşına tapşırganımız. Kuda kalasa ona yemi atkarı kalabız. Yılın ayağında bilesiz de. Vardık akça karacatlar işletli bütün. Anan nemege aybaşına milletten degenimiz. Kuda kalasa yemi cesat tavız. Trotuarda bu yılki yıldan deputatlar yakında sesiye olup akça karacatlı bölüsü o boyunca aktarı veririz. Çaykanın akçası buğa çayın Çaykanın akçası buğa çayın kalmagan emez. Kalmalı yaptır, el üçün işte vatat depçi. Yok kalmalı lek, kalmagan yok, hiç kim algan yok akça adam. Yemi buna büçetke giri vatat. Yemi Kudakat yemi Ekim 20'dan tölü. Arenda isteki alıngan emez buğa çayın. El üçün hizmet kılı vatat dep. Benden gelmez gelin. Mandak olup telefon sizde söz. Hurmatlı Emir olmaydı mı? Buna çoğuluştu sıyla bizim hükümetin gelmegen sebebi ne oldu? Uşul yerde açık 5 kere geldi. Derdi ayıttı var yoğun ayıttı da derdi kayıttı da. Gözü yok nesnenin var yoğun ayıttı da derdi. Geliyordu okup o şoku çok 5 kere geldi. Uşunu sıyla bağlandığı için bir buna hakimiyattan bir cevuzluma deputatlar tarafından bir ceza bulmuş gerekti. Buna usul yıldık cihindikler gelmeyin. Niçin gelmeyecek? O şu an kavradılar bir de çarptılar. Tölöğün ağa siz bilirsiniz de bu açenki bolğan nemeni. Bu üstüne iş olup anan uygamağında adamda hem çakılan yoktur. Uygamağında bolğan eşlerini çelesi olarak duru amiyet konusuna katışta vakıfı var da şunu diktatı var da. Bravo. Afendimiz basalmaya kalkan yeri yok da bravo. Amerika'daki var yoğun ayıtıp getip otar. Bu asmanға айтылды, өзек марты те сентерден бері басып дағы да құтылып кетеді бұлар. Адам көріп өзін алып келіп тұрып, өзін шығайтып деп, ұсын аттан бағылап, қарасын қарадашкер келеді. Барлық нәрсені сыртқа айтып оласыңыз да. Еш нәрсе жиынты шықпайды бұдан вообще. Дағы да жиынты шықпайды. Үш бойдан қалады дағы да. Уақыт өтеді, ошол бойдан қалады. Жегені жеген бойдан, көміс бойдан қалып қалады. Tol çok. Vakit gösterdi, görüp duralım. Yine soru bir kısa.
төлөгөндө айткандан чыгып атат да. Ол Айбек келип эле ишке келип анан мына жердеги өзүнө караштуу чогулду келип алып битимди кетип атты го. Буга ким болбойм, мыйзамды карап ичине неме кылсаңар болбойм. Жок, Ташмурат туурабы? Өткөндө мен жөнөтсөм, Айбек келип чогуш өтүп атты деп мен айттым, Айбек камакта го, камакта. Силер, значит, Айбек такыр көптүр, силер тоготпой калыптыр. Азыр жана Атамбаевди түзөнүп атыптыр да, мен да барбасам болот экен деп. Акимди чогушка барып аткан бай. Жок, барган жок, буга чейин окшо барган жок. Мен дайым айттым, мына бактыр, мен калгандарды айтчу, бул Айбек деген өзү ким өзү? Айбек деген мындай айткан эми, мен сөзүмдү өзүм алам ачык болсо. Бул жөнөкөй эле баягындай, если грубо говоря, несчастный неме бизнесмен. Ал бер иштеген эмес бул же. Мен ошо жерде айткам, мына биз депутат болдук мына. Неге отуруп алып артына ганчиликтен бийлектен отуруп алып, шоктону эле бекачан союш болобу дегенден сөзүп аткан, Айбек. Айбек, мен ушкам да сен такшын кылдыңыз. Мен сизде муганым, мен окуучу элем. Сен окуучудан куй экенсиң дедим. Дедиңби? Келип түшүүнө барат да. Ben bir gün böyle bunlar sarına gayrı şöyle hoşluk koyuyor. Vakti aytmadan mukamana girgen yürü oturattı. Aynı için gelip dedi çoluk çocuk gözü koy bana kayda getmeden. Ama cin gacısı bol boy bu. Vakti aytmadan geçirip koy. Büyük amağında çıkma istesin. Aynı için gelip bu yerine hükümete gelip çoluk çocuk gözü ağa aytmaz özünün kurgun barcağın basıp taktap koyup kayda getmeden. Бул жерде мыйзамдагы ар түрдүү кандай немелер бар экен да. Соттун чечими чыкпай сайын деген дагы жери бар экен. Анан келип ал эмеси мыйзамдуу эмес ошо жаңы жылга чейин жаңы жылга бир ай мурун келип бияка келип чогуш өттү да. Анан кийин биз эмеге акимчиликке кем эткенде алар уруксат бербептир. Биз аны билбеппиз. Акимчиликтен биз сурагандан кийин келбей калды. Андан кийин да келди. Ошо эки жолу келди да. Одан кийин биз акимден сураганда аким айтты, мен ага неме чыгарган жокмун, буйрук чыгарган жокмун дегенден кийин ошо келбей калды. Бакыт адам Эми кээде келип атат, эми сиз айткандай. Неме эмес экен да бул. мыйзамды бузуп Күндүзү жүрөр экен. Üçüne cihine girmez, sile baytte buna o. Aççatık cihine üçün girmez. Seni Atambayıp dediler, bunun için Abdel için. Abdel'de o. Abdel Abdeşkiler niye Abdeşkiler girdi? Депутаттар сүйлөсүн эми. O dedeklerden sözü patolog. İsteyen avuktu. Hiç kim o? Uşu oydan da var. Cihin. Rahmat, tövrünüge. Soru toktopsun da. Siz de Aybek'in deputat. Саламаттар, урматтуу жыйындын катышчылары, менин 4 суроом бар эле. Эң орчундуусу мына Кыргызстандын карызы 4 миллиард доллар болуп атат да. Биздин бүгүнкү күндө электронный картада биздин Каракулжанын, мына Каракулжа дарыясынын башы 422 гектар жер Народный областынын территориясында туруп атат. Картада электронный. Өзүбүздүн картада бар, толук эле туруп атат. Акылбек Жапаров айтып атат, 2024 жылы карыздан кутула албасак, арпа жайлоосу Кытайдын карамагына өтөт экен деп уксаңыздар керек. Биз ушуну алдын алып койсок, кепилдик жок да, эртең күрсүңдө кумтор болуп калышыбыз мүмкүн. Ушуга урматтуу акимдин орун басары бир өзүңүз жетекчилик алып, ушуну чечип берсеңиз, мына Гипразем менен кандай ушу аймактар аралык границаларды тактап берсеңиз. Анан экинчи маселе боюнча мына бизде 1-майдан чыккан Саргамыш каналы бар. Саргамыш каналынын башында узуну 100 метр, тереңдиги 4 метр болгон суу тундуруучу жер бар. Ошол жерде бир жыл башта адам өмүрү кыйылган. Жаш балдар чөгүп, ошол жерде бир окуучубуз каза болуп калган да. Анан биз бул сессияда ошо чечим кабыл алган элек. Айыл өкмөткө милдеттендирсек, акча каражат жок дегенден şu su başkarmalığına OOS'ko жүктөлгөн эле. 2 жыл өтүп да 1 метр жер дагы косулган жок да. Эртең жазда дагы суу бурулат. Кепилдик жок да дагы бирөө түшүп кетиши мүмкүн. Ушул стенадай бийиктик атчан түшсөң дагы зорго чыксаң, Кудай сактасын да. Анан 3-чү маселе мына айтпай кеттиңиз да, урматтуу баяндамачы. Жайыт комитетине 10 миллион сомго жакын техника келген.
грант боюнча. Ошого айыл өкмөттү жергиликтүү кеңештин бюджетинен 1.700.000 сомго чейин өздүк салым кошконбуз да. Ошону айтпай кеттиңиз да, келген техника 1 ай болобу, 2 ай болсо дагы кичине кызмат кылды элге. Бирок 1 сом акча бюджетке түшкөн жок. Ушу боюнча маалымат берип койсоңуз. Анан төртүнчүсү, азыр эң не кымбат, эң айылда мына ден соолуктан кийинки эле бул жер маселеси болуп атат да. Биздин 1-май айында мына акимдин орун басары билсеңиз керек, кооптуу жерлерден көчкүдөн көчүрүлсүн деп 17-18 адамга 21 адамга экен. 21 адамга ашыкча жерлерден чектерди 40 бергенбиз 6 сотиктен. Ашып калган 2 чек бар эле. Анан дагы 1-2 жерден жер табышып өздөрү МЧСтин уруксаты жок, үй курууга болбойт деген жерлерден 4 адамга мына 2019 жылдын 18 февралда номер 7 токтом менен 4 адамга айылдын кеңештин уруксаты жок жер берилген. Арасында жетимдер бар экен, бир эмеде жүрөт, баягындай көп балалуу бир жесир аял деп. Анын арасынан 1-2 бул жерде биз сунуштаганбыз берилсин деп жетимдерге депчи. Бирок ушу айылдык кеңештин отурумунда жер комиссиясы боюнча отурумда ал жерде четке кагылган, ал балдар 18ге чыгып калыптыр. Ата-энеси жок болсо дагы иштейт экен, өздөрү таап алсын деп бул нерселер четке кагылган эле, бирок биз айылдык кеңеш билбеппиз, быйыл көрүп атабыз. Ушул жерлер берилип кеттир. Анан бир бул жерде Назирбаев Бактияр деген ошо мурунку өкмөттүн досу болот. Бул элдин арасында айтылып эле жүрөт. 250.000 сом акчасын алган экен бир жерден чек таап. Биз кайерден береткен деп жүрдүк эле, ал да ушул 4 адамдын ичине кирип калган. Ушуну бир жетекчилик алып жооп берип койсоңуз рахмат. Жанагы биринчи сурооңуз боюнча жерди тактап айтыш боюнча бул жер мындай маселе жок. Себеби Каралжы аймагы кызыл китебиз бар, жерибиз такталган. Электронный битте турат. Эми тиги жерде гипроземден келип дагы бир эмес экинчи рет келип тактап калышты. Бул жер бизде тургандыгы боюнча. Айыл өкмөт жайыт комитетинен билгенде бул жерди тастап, жазасы болбой берген. Саргамыш каналыбыз боюнча муну такташып көрөлү, бирок мындай жөрөлгө жок эле да суу тундурманын чекесин тос деген. Бирок бизде ошол жерден эл өтөт да. Эми ошо жалпы мен билгенден иш жерде жок да суу тундурманын чекесин тосулган жер. Өтөт деген. Анан бул жана райондук суу чара башкармасына карайт, муну сиздердин берген сурооңузга жазылып атат. Ошол аркылуу муну такташып келели. Анан мына кооптуу жерди чекти өкмөтүңүздөр жооп берсин, эмне үчүн бул жерди сатылды? Өкмөт иши деп. Техника боюнча бул мага чейин иштешкен, Ормакеев менен ошол жайып пайдалануучулар бирикмеси менен. Азыр мен немеге муну кайра келишим негизинде немеге өткөзүп берип атам? Жайытка. Анан биягы мыйзам чегинде иш жүрөт да. Акча түшкөн жок. Акчанын баары бир тиын да акча түшкөн жок. Буга чейин. Ошо немеден, комбайндан, респодборщиктен азыр акча түшкөн эмес да. Азыр мына немеге жайыт комитетинин төрагасынын ошо мыйзам чегинде балансына алып кайра өзүнүн келишим негизинде өткөзүп берип атам. Анан кудай кааласа иш баштары менен пресс-подборщиктагы, комбайндагы баардык өзү жайыт комитетине келген техника баары ошол счетко акча төгүп айыл өкмөттүн счетуна иштеген акчаны. Анан кайра пайдалануу жагы сиздер өзүңөр айыл кеңеш өзүңөр көзөмөлдөшкөн да. Анан берки неме боюнча жерлер боюнча дагы Ормакеев Айбек убагында чыгарган. Анан келишим жанагы госакты берилип кетсе, эгерде госакты берилип кетсе, анда сот аркылуу гана чечиле турган жолу бар эми госакты. Токтом берилгенден кийин госакты алган да. Жер бул жерде дагы бузулуп атпайбы мыйзамчы? Жерди элге таркатыштын алдынан кеңешке
beriş gerek duru, kengeçli yaptığını çekiş gerek duru. Ошону şu жагына сатып атпайбы? Туура, бул да баягы сиз атап кеттиңиз го, жогорудагы иштер болду деп, ошонун катарына кирип келет да бул дагы. Sıralar çok olsa hatta Даже слуш параллель. sürüş yani krası. Askerleri, deputatlar, çocuklar. Benim aile menekide uçuşuna geldi. 35 çaylık mektepte. Bu yıl Bret'te canlığı menen baldardı bol sosiallık çaktan oğlum Mehmet'ü Arvo'da Mehmet'e toşuna için bizden ay çoğun ayılda biz vardık çaktardı. Sentirdeki de kılıp Borgonduk göçölördü gana çekesindekisin. Janakıda tratuardı, berbeşler ve deri gelip. Bitte 3 det satışta. Önen maydavallarda kiyinleri. Bütün ödüldük içindeki mekteplerle 500 ocak okuç okup şunu sunuş kılayın dedi bana. İkincisi, buna yerde vurmaklı dedi. Buna akçanı uşul alıp ketken de ister. Uşul akça meselesine gelgende sizler sesiyada Karagansızlarda, uşul uçurumda demek kavayslar degen oyda aytayın dediler. Üçüncüsü janakıday fraksiyalarga bölünüp alıp argumenttер арчакта эмеккениңиздер мен туура эмес эле кабыл алып турат. Бардыгыңыздарга ийгилик, ден соолук. Hurmatlıca janagı жооп берип коеюн, tutuşan. Hurmatlıca, belki iki meseleniz nemer eken? Anan jana trotuar boyunca. Geçerде мына биздин депутаттар тургуш комиссия отурум кылды. Анан эми сессия 11'ine belirlendi. Anan ek orçundu masede o odatta birinci ayında taza su meselesi oldu. Birinci очередde taza suyunu çeşi olayım dep akçanı buna deputatlarla birlikte şu nemege burvata. Ben çok yapmamışlar. Rahmat, ana neme? Ben bücret komisyasının müçesi atar ben ayıp koyup, bir günü şunda katı talaşma oldu. Bizde halbuki okuluklarga bölüm rasyonlar var da, oşalardan her bir okuluktan 200 bin so'mdan verdik birinci bayga. Buna biz 10 mandattan, 7 mandattan, 6 mandattan kılıp verip, bir doğuşlar verip, anan özmörden 700 bin özmörden kalan 1 milyon 400 bin neme 1 milyon 300 bin. Anan su vatakanal özünün büdjetine. Daha 400 bin koşup sizlerge neme janakta skvajina kazıla turmaz. Toktogul mektebi'nin skvajina açılıp, anan ağa köp bolup atkan sebebi dagı su saktan kampa barga, oşakanda sosu meni aydalıp, anan elge gider. Taza su içip kalasan, kuda kalasa. Ona bir suyun 11'inde deputatların nemesi olur, nemesi sesiyası. Şu bütçeyle sana neme gedip de koyulup janakta. Evet, vakit janakı Anan geçip koyarız. Neme oyunca birinci bayda bir belgilerince neme yok, trotuarga yok. Sonra bolgan akçanı getirdik. Evet, o esenlikleri alıp koysanızlar, biz köp halk bu ayıl bolup eseptele biz özümüzde koldoğu korsötüp her birimiz özümüzün suçumuzga delip kömek korsötüp eleyek degendi aytayın деп atka. Egerde bir yılda nemetkenlerçi. Konuşacağız bunu. Köpçülüktün emesi de oyun. Adır sıralar, sürüşler toktatıldı. Yarış sözge çıkanlara söz veririz. Azı tokşika yarış sözge çıkan bir baytatat. Andan keyin şu jiyitlik bersengizler, müsake bak jiyitlik bersengizler yarış sözden keyin. Anan bizde Kengeçli Төрagасы, Rayit Administrasiyasının başçısının orunbasarı jiyitlikte sözden keyin şu 2010 yılda bizdeki işte şu belgilengen adamlarımız var, şu jakşı salım koşkan, demirgen adamlar var. Oşulardı sizlerdi gözünüzlerce bir belgilep tutup koymak istemişsiniz, bilekleriniz var, şu ruhsat veresizler. Budakalatında жазылған социалдық вопростардың барлығын ине жүзіне чөйін болуы үшін айыл шаруа деген ештерсе айтылбады ғой. Эми социалдық маселелерде абдан жакшы иштер бүтүп атат, болуп атат. Эгерде дагы будан башка да жакшы иштей турган болсоңор, будан да жакшы иштерди аткарса болот. Азыр талаптар күчтүү. Анын үстүнө ар бир адресini президентибиз баш болуп региондорду өнүктүрүү көп кошкон
чыгарган мыйзамдарына караганда азыр акчанын бар жогун айылдарга алып келип койгон. Банктардын баардыгы карап отурат. Кайсы ишкер мен өнөр жай курам деп, башка асыл тукумдайм деп, башка кылам десе, мына акча өзүңүн салымыңы кош, акча өкмөттөн турат. И ол адреси. Ар бир адам аракет кылыш керек. Айыл өкмөт кылбай койду, аким кылбай да. Булар уюштуруп бергенге милдеттүү аким менен айыл өкмөт. Өкмөттөн кандай токтоо мыйзам чыкса, булар эң башында уюштуруучулар ушулар. Ушулардын коренной милдети айыл өкмөттүн жибине чейинки адамдарды карап турушунда ошон үчүн айыл өкмөт койгон. Sen buna ayıl çarvasında eşteki aytkan joksun da. Ayıl çarvası yer mençik, mal mençik. Bирок politikasın ayıl hökümet, hakim baş bolgon жүргүзөт da. Mal çarvasını kanday kılabız? Misal üçün, ireleştirgen çarvalarda, kooperatiflerde kanday tüzöbüz? İreleştirgen asıl tukum mallarını kanday kılıp tüzöbüz? Alardın yetim kayaka realizasiya kılabız? Kaya logistik senterler olabız? Janakılarda bolabı uşun meseleler aytılgan jok da. Misal üçün jumuşçu orun dep koyabız. Jumuşçu orun bizden ağır veriyoruz. Birbirlerimizde janak jerimiz var da ölçüyüz. Oşol bizge jumuşçu orun bol esettelet de. Ama жазылганда жумушчу орун болуп эсептелип атат. А бирок ошол жерде кантип иштеп атабыз? Ошодон абдаша барбы жокпу? Айыл чарбасында. Кептин баары мына ушунда болуп атат да. Мамлекет мындай кылып атпайбы? Мамлекет мына кооперативтерди түшсөң 80% эндистен жоюп атат. Киреше жоюп атат. Таза мына салыктардан, мүлк салыгынан, ар бир салыктардан бошотуп атат. 5 жылга чейин жаңыдан түзүлгөн мына чарбалар өнүктүрөм дегендерге, дейми? Мына ушулар боюнча биз дагы ол менчик өзү билет, өзү билип кетсин, малы да менчик, жери да менчик деген менен уюштуруш керек да. Айыл өкмөт милдети. Мисалы үчүн бедени эки оруп атабыз убакыт. Бул элге акыры түшүндүрүү жүргүзүш керек да. Сен өзүңдүн тойтуңду өзүң тебелеп атпайсың. Эки оруп атабыз. Мен үрөн чарба эки оруп атам. Эрте кетпейт. Erте келет, кеч кетет. Bir кароолду койсоң жыгылат, суу жыгылат. Мен ушуну тартипти секин айыл өкмөт болду күн өттү дебеш керек да. Онун атайын специалисттер бар. Элге айыл башчылар түшүндүрүү үчүн эртерээк келип, эртерээк келсе күч орсоң тойтуң көбүрөөк болот го, мал калга өзүңө жакын. Анан асыл тукум малдарды уюштуруу боюнча элдерде түшүндүрүү ишин, кооперативтердин мындай жолго салып уюштуруу боюнча түшүндүрүү иштери барбы жокму берде докладта айтылбай калды да. Анан кийин мына мени үрөн чарба деп айтасыздар. Мына биздин үрөн чарба боюнча да айтып коелук. Мына быйыл үрөн чарба боюнча да 47 тонна үрөн даярдалды. Бүгүнкү күнгө ошонун 10 тоннасы реализация болду. Өзүбүз эктик ар күнү эгелди. Ошол жерден 18 тонна үрөн даярдалганы менен ички мал болса, базарга дагы үрөн эмес, базар басында сатылып кетип атат. Себеби ГСМ керек кайра бүт биз хозурашчотбуз да, эч жерден бизге акча берилбейт. Бирок тапшырма берилет. А бүгүнкү күндө дагы 19 тонна үрөн турат. 3 тонна буğday үрөн турат. 16 тонна арпа үрөн турат. Мисалы үчүн бизди даярдаган. Анан элдер үйрөнүш керек да таза үрөнгө. Азыр мына Муса Саипович билет. Мынандай bir 7-8 адам менен жакшы иштешип атат Берлик участкасында. Себеби ол Муса Саипович баш болуп үйрөнүп калышты да. Жеринин бардыгын айдай турган болсо бизге заявка берет. Айдайбыз үрөнүнөн бери себеп бар жогун атап бүтүп кете берет. Бүгүнкү күндө мага буğdayга 1 тонна 900 килограмм үрөнгө 7 киши заявка берип койду мына. Ошо менен азыр 1 тонна 1 кило буğday үрөнгө 16 тонна арпа үрөн турат да, мисалы үчүн мен өзүм жазасам. Мына ушинтип үйрөнүшүбүз керек да, мындай мен кишилердин менен. Кийин иштешем десе ошо биз ишин жасап бере беребиз. Үрөндү даярлаган качественный сертификат бар, үрөндөн сер беребиз. Мына ушул айыл чарбасы боюнча бакыт бир олда айтылып алгандан ушундан бул жакты да катуу колго алсак, анан кийин мына суу атуу маселесинде жана АУБД өзүнүн ушуну жакшы иштеткенге мүмкүнчүлүк түзбөсөң болбойт да. Бул жерде ала экпегине ичкинин жери жок болсо каяка кетет ал? Жер жок ал жерде, бери. Жер жок. Үрөндү алып алса каяка кетет?
Ürünün ciğeri var kişilerde total. Hoşça ciğeri. O ciğeri var kişilerde. Milyonun ciğeri var da sıkıntı var. Adamlar 70% ciğeri yok. Sen al. Eksi 30 ciğeri. Ama senin onda mizan yemi ol. Canım kısmını getirdik mizanın içinde olsa senin var mı? Marks'ta var dersin. Ha demiyor cennette var. Boşan böyle bir yerinde ciğeri var. Boşan iyi biriktirip bir prodüksiyon öldürüp ana kölümün öldürüp satımın yolları oylan tapına izleyen bile de atlar. Boşan can başa söndürü öğret de atın bile yakında. Boşan izlenişini gerek de. Onu uz bir yuvaz bir yolu öldürüyor da şimdi saksanda hareket kullanıyor. Baba yapmayın. Yemanamına vakit buna tazalık, tazasılığı var. Avuşuların adın bağırdığının özünün demesi var da, büdjettin bağırdığının ona vermez gerek. Bunlar hadi bir söyleştim, ekve jakşı. Buların bağırdığının özü elde düşündürü için tazalıklı el veriş gerek. Suat suyunda el veriş gerek, taza suyunda veriş gerek. Cahitinde akıların bağırını eline yürütüş gerek de, elde veriş gerek. Mümkün bolsunca 60-70% geçeyim şu elden çoğaltkanlığı yürütmesek aile hükümet bolluğa kaldı degen bolbaydı onda altına akımımızda hizmetkerlerinin adında duydu. Bunlar o kadın taşıma koyuş gerek. Ana deyin deputatlardan suyu karap, kaysınısına subsidiyana verişken mümkün. Ha bundan da bana öyle subsidiya verip koysa da bola öyle de kendim barcağın subsidiya alıp bütçeti çeşe vergen daha bolbaydı. Ne yüzden ben de şunu. Ayrıca Kengeşlik Töragası Vakıtga söz verilet. Salamasları, hürmetli barimizlerde görgönlөрүн келгениңиздерге аябай сүйүнүп отурабыз. Чогулушка катышып бергенге. Мен биринчи сөздүн баштардан мурун жерде залда айткан сөзгө аябай кошулам да. Мен да ошол идеядан бүгүн мына жерде жүргөндөр баардыгыңар келбесеңер деле билетиңер 90%. Бекерли убакыт өткөрүп сүйлөп атабыз. Анан көрө ошону калкты жыйнап алып, калктын элинде мына чоң залда өткөрсөк жакшы болот эле, жалпы эл билсе жакшы болот эле. Эмне үчүн дегенде мына жерде канча биз сөз айтабыз, кандай эмне кылабыз. Бул кылып аткан иштин, жасап аткан ишиңин жашынып калганында өкүнөсүң да. Мына жерде эмнеге өкүнүп атам мен? Ушу биздин депутаттардын кылган эмгегин бар жолу депутат кыла бербейт. Бирок өтө көп иш кылат. Ушулардыкын арасында жүргөн баягы кыргыздын макалы бар. Кой миңинен аксагы менен миң дегендер. Алманын арасында эми чириги болот. Бирок бүт ошол бүт алманы чирикке чыгарып кетет да. Ушундай депутаттарыбыз барына өкүнөм да. Ошолордун айынан мына бүгүн залда отурасыздар, биздин дарекага катуу сөз тийгенде. Буга мен толук кошулам, сөз айткандарга. Бирок ошонун ичинен айрым депутаттар бар, ага ошубай турган. О сөздү укканга бети чыдабай турган депутаттар бар. Ошолорго кошо тийип кетип атканына өкүнүп атам. Ошолордун кылган эмгеги бар жогун жокко чыгарып атканга өкүнүп атам мен ошолор. Мына жерде анча-мынчасын аталып кетет. Эл өзү эми билет. Кандай аракеттер, кандай эмнелерди жасап аткандар. Бирок ошол депутаттар тилиге каршы көпчүлүк. Биз ошого өкүнөбүз. Эмне үчүн дегенде биз эл деп чуркап, элдин намызы деп, элдин ушу берген акча сөзүнө тийсин деген аракет кылган депутаттар биздин арабызда 31-биздин арабызда азыраак болуп атабыз. Ошону силер күнөөсүң. Элдин туугандарыңар күнөө. Ошолор шайлап болот. Биз күнөө эмеспиз. Ушун туура тандап болгон өзгөр күнөөсүң. Ошону жасап туруп кел бизге претензия коюп атасыңар. Аны мен шайлаган жокмун. Мен өзүм шайладым, өзүмө чуркадым. Сиздер шайладыңыздар ошо. Ошол күнү эмнени карадыңыздар? 500 сомдун 100-ун карадыңар. Анча-мынча өткөрүп койгон мамилесин карадыңар. Анча-мынча тууганыңарды карадыңар. Анча-мынча депутаттарды өткөрбөй койдуңар, жакшы балдар бар болчу. Алардын ошол кылып чындыкты айткан үчүн өткөрбөй койду. Мына күндү ушул ситуациядан чыгып аткандан ошондон болду. Сессияны болбой калганда ошол үчүн болду. Мына жерде азыр биздин депутаттардын арасында кылып аткан иштердин, жасап аткан иштердин өтө зор.
Өкмөттүн берген отчету мен бүгүнкү отчету мен кабыл алынбайт деп эсептейм. 100%. Ечүнө бул отчет эмес. Отчету мындай бербейт. Бул жерде так ачык айтылбайт. Бүт түстүртөн мал жасалган эми айтылды. Силер түшүнгөн эми жоксуңар, 90%. Тап болгонсуздар, кандай отчет не болгон, кандай болду. Бул отчету ачык бериш керек, айкын бериш керек. Тогушка эң туура айтыңыздар. Бул жерде ар бир тармакты өзүнчө бөлүп айтыш керек. Ар бир нерсе кылганын айтыш керек. Местный бюджетти бөлүп айтыш керек. Ар бир адамдын кылганын айтыш керек. Канча салым, канча эмне окшот. Анан эл жасап койгон нерсени отчет деп турат бул жерде. Selçuk Bultuk'un emesi açımda sağlamaya siz öte katlayıp düşünmeyen adam. Bu hemen koşulmayın. İmeyen deputatlarına koşulmayı söyleyin. Sebebi degende. Bu yerde biz bütçetli yılın başında bir bölüyoruz. Bizge bütçetli. Özgürtüğü yılına 2 gana oldu ruhsat veriler. Ansız biz özgürtük koyuz anlarsın. Bütçetli biz kaçan para tutuyoruz. Dayıvır kaçan para tutuşuz gerek emdi yılında. Selçuk'una 2020'lı Bıktırın ayarda para tutuşuz gerek. Bizde kандай oldu? Oturat. 2020 yıl gelende 1 yanvar günü uçurma verir. Olsa o fevralde geçecek. Bana akça gerek. Bekitilge grafik var da. Kayıtıp karttan akça tarif veresin. Ökmettün dair bir жақсы yeri var. Ben bağda da eskirken azı sizlerin göz görçede eskirken. Baktı azı yol oturursun, dişine kaydıp koyun. Bu şu nerseleri toptatıkla deputatlar zaman gösterdiler. Geçeli vardı. Birinci maydanda faktör var bire. Sizler bölüp versingende ökmet beri etkendik. Kastetten ben bölüp vereyim alarla. Hiç kim geldi? Ana doğru, oğur büyüğü. Abiresine geçip gerek yaptırıyor. Kazım ödemüş yaptırıyor. Aysu bana Aysu bu. Familyası var mı acaba Aysu bu? Aşırı böyle. Götürüp mağaca görüntüler kadın yazdırıyor. Bunları bunlar toptatıp koyuyor. Açık açıklanan göre vermeyiz de bu tavat dolaşıyor mümkündür. Deputatlar verse bereriz değil, deputatlar verse bereriz değil. Deputatlar kaysa akşam alıp verir durmakta durumda. Kaç nerseni verir? Bular ezde özünden kutulup buna eşine çarpmadı sizlerde aldı. Civi tuttu. Bunlar deputatlar verir olsa mantı var. Hurmatlı tuğanlar ben sizlerge düşündürüp gittim. Deputatlar bu gözüm öldürücü, çıkarıcı, mizan çıkarıcı organ. Hiç kaçan finansal akçasına girişmeyin. Uşunu yaşlap tuğanlara getirip hiç kaçan biz sizlerin sosyallık marketlerinde karayalmayız. Bunu bizge hükümet çıkartıp buna bulaktan misal üçün buna yerde akçamız var. Buna Kırgızca ayıp düşünüp ben de sol çöntömde akçam var. 10 çöntömü ötkörüp verilen ben şu 10 çöntömünü alıp durup şu kişiye berem de bizge kat veriş gerek. Oşonu biz sesede karab bekti bereriz oşonu. Bunları dersen bolat, beresen bol koydu. Buna yerde mekteptin direktörleri daim gelesine, daim ayıp duram da 2 yıl aşık oldu. Bunları sen bersen gele hükümet bere olarak gelir jetip baraksın. Kana oşon, men bergen akçalarını hükümetten alamlar mı? Bizim deputatlar kolda bergen akçalarını alamlar mı? Yok. Jaman gör, men jaman görmüşüz. Men berbe olgan jokmун. Kimine atkaz kıldım? Varına viza salıp koysam. Şunu bir jetip barıp bersin. Avos жерде men viza salып koysam an bolot. Неге дегенде азыркы тартипти сактап туруп. Ошону карабай туруп мен силерге акчаны бөлүп атабыз. А өкмөт эмне кылып атат? Баягы сол колу жакыныраак ана берип атат, оң колу жакыныраак ана берип атат. Анча кичине мынча эмне берсе анан сизди унутуп коюп атат бербей атат. Мына жерде санабай сиз айтып атасыз, мынаны 400 миң боюнча киргиздик, биз бекитпей койдук деп. Şu kağızdan geçip koşuyor. Biraz geldim bana ne? Baru, muhabbet. Muhabbet ama bu. Yok da muhabbet gelsem, aksiyon da koydu. Ben bayağı toktamda alıp, bu çekimde alıp verdim. Çok suya canağındaydı. Bir veda var, dayında koydu. Gördünüz mü? Mına. Al bu sebepten azım şunun sebebini aytıp bereyim adam. Neden çıkmadı? 40 yılı 42,5 milyon onu beklettirgen bütçette. Hükümet ortaya sürüp, Gülmüre'ye gelen çıkış gerek koçunlar. Gülmüre'nin ortaya sabah durup 42,5 milyon yok da biz 13,5 milyon yok desek bu boyutu bekti olar. 13,5 milyon bular ne kılıyor da? Aşıkça bekti odat da buna yerge bular bizge dolvardı uşlarına girer, biz düzmeyiz hükümet tutulanlar. Mınanda işlerde atkaran da biz için karapana bereriz. Şunun tura bundan katadı. Aslanlaydı hükümet yazar deputatlarının öyle öyle. Oşonda bunu bölüp koyuşkanda sizin de oşan 400 miңiz düşün içinde oldu. Kal böyle bölüp koyanda bana men aytkanday. Jakın salaştıraga bergen, kalganlar mындай türtüp koygan akçаны berip aldılar. Anam bunu biz yılın emesinde getirip jokka çıkarıp saldık. Kıskandık.
10,5 миллион түшпеген акча буну жокко чыгарып салсак, жылдын аягында биздин 1 миллион акча калып кетти. Неден калып кетти? Өкмөттүн начальнигинен калып кетти. Бирөөлөр десең отчетунан мактан чыкшат, биз мынча остаткамен менеп калдык. А элде ошончо муктаж болуп атса, анын не кереги бар да алып өтүп кетишке ошо. Ошол акчаны иштетпей ошо турган акча. Мына акча ала албайт азыр. Остатканы сураган ким бар? 1 миллион акча калып кетип атат ошол жерде. Өкмөттө иштелбей. А мына Карагылжа районунда ушу 1 миллион бюджетмен иштеген айыл өкмөттөр бар керек болсо. Жыл бою. А бізде 1 миллион ақша қалып атат, мына шотта тұрып қалып атат іштеп. Кешіріп қойдық, берді райтынан дәлді кешіріп жатыр шығар. Жоқ, азыр тұрсаңыз мен айтайын. Екіншіден, мен ушуну иштетелден тилек барсын, карта жер тилек. Тилек менен 15 күн акыры иштебедиңер дегенге мен айтпай эле отурган нерселер, мына депутаттар иштебей деген нерсени датага айтып кетти, мына жагын көрмөй жагын айтып атам да. Митингге чейин чыктым, министрге чейин чыктым. Кайсы депутаттын умурда ошентип иштейт эле. Биздин бюджет комитетинин төрагасы Токтошовго личный чалды мына угуп отурду ошол жерде тилек. Муатта ушуну карап берип кой деп. Бюджет комитетинин биздин депутатыбыз да ошол жерде чоңойто ушул кичине жардам берет деп Айнура Шерматовага чалдым. Ушуну жардам берип коелам дедим. Минфинден буга жооп берди, эч кандай шоту токтоткон жокпуз деди. Кайсын деме экен деди. Мындай деген нерсе жок, силер шотуңа токтотпайт, иштеткенге полный эме. Өзүңөрдүн керешиңерди акчаны өзүңөрдүн кайтып ала албайсыңар деп бизге жооп берди. Мына каякта жатат акча. А ошол жерде мүмкүн ошол жерге бир 10% ал десек, шотубуз жылып кете эле кайтып. Кайтып иштебей эле, Кудай эле. Ошон үчүн мен сураттым, ошол жерге күнбележиген чыгыш керек болчу. Нече ушул себептер деп. Ушуну отурдук да жыл бүтүп кетти, акчасы калып кетти. 1 миллион турат да деп. Турат 1 миллион, иштетпейт. Onu işki bana var. Жок, турган менен ошону иштетсе боло эле. Конечно, işteş керек. А эмне бар отур азыр? Emin bu gelip kayınverlik, savaşsızlık bu. Nereye koyan eski adam da. Vakit geçirip koyun. Ошо менен бухгалтер мен келсемме? Кагаздыгы чечимди көрөсөм акча жок деп койдум, а? Бирок? Бирок? 400 миң сомду мына ушул жерден Жок. отурумунда болуп, айыл өкмөтүнүн аймагында жаңы курулуш инвестициядан менен курулуп аткан объектилердин проектный сметный документацияларына бөлүнүп кеткен сынактар. Ошол маалыматты токтомду сизге бердим. Токтомага мен токтомуна немен бак мындай экен да, силерди жанагы сен айткан деди. Алигилерди 7-8 жолдон которуп, акча төрага неме өкмөттүн башчысы акча алса, эмне үчүн мага 400 сом бере албайт бизге? Эмнеге ошону? Siz 400 сом, 100 сом өкмөткө бергенде сизге берет эле 300 сом. Биле калдым да. Ошону билбей калдым. Бергенинизди билип туруп, анан сиздин бөлөк кыскача которуп ийди. Мен эмен сөздү күтүп алайын, анан сурап бөлбөй турсаңыздар мына депутаттар, антон менен чип кетет Биз ошол нерселерди так өзүнө коелу деген үчүн депутаттар экиге бөлүнүп атабыз. Нечин өнде акыйкатты айткан депутаттар, өкмөттү жактаган депутаттар болуп бөлүнүп атабыз. Ошон үчүн протоколдорду жасап бер деген депутаттар чыгып атат. Жасабаган үчүн мага каршы чыккан депутаттар болду. Ушул аларды катыштырбай мага личный протокол жасап бер деген депутаттар. Мына 1-майдан селел деген болгонга. Салда Мушташка жана чейин барды ушуну. Токтомду жасап бербейсиң буга. Буга дадак айткан биринчи эме спорт залдын акчасын ошол жасаган. Барып барганда бир нерсени бүтүргөн. Ошо Мирбек деген бала мына. Акбараганын баласы. Канча жыл ушул жерде өкмөт болуп жүргөн киши. Экиге бөлүп, мынаяка бир сүйлөп, буяка бир сүйлөп ошол кишинин баласы жасап жүрөт. Мен жокто сессияны өткөрө алайын. Мен бактан рұқсат алдым деп алат. Мына сиздерге ушундай депутаттарыбыз бар. Ошону элчи депутаттарыбыз жүрөт аркасында. Себеби бул шайлоонун астында чечилип калган нерсе. Айбек ошол команда менен келген. Ошол максатта ошол жерге өкмөткө келген. Алар эч качан бизге астыбызга салып бербейт. Биз сессияда азыр күнөө коюп атасыңар, эмне иштеп жүрөсүңөр деп. Мына ушул депутаттардын сунушу менен 2 жолу сессия койду. Айбектин иши. 2 жолу тең депутаттар келбей койду. 21 депутат алышыбыз керек, 16 шайлаган менен. 21 эмес сессияга 16 келе албайт азыр. Алар келбей коюп атат. Кантип келтиребиз? Бизде мыйзам жок аларды. Же уруп же байлап алып келе турган. Депутаттын өзүнүн милдети бар. Келсе келет, келбесе жок.
Hazır oşoğu, buna 3. jolu, daha bir jolu katarı, 11'inde. Şen mesela razı Gülter kalasına görsetip de var. Var. Oşo masileni girgizip koyat ağzına. Daha koyat ağzına. Daha karar veriyor şimdi. Anam bu portallar boyunca bu söz bolup ketti de bir neçe nerseler doğup ketti. Uşul nerse bizim hükümette ötene. Bizde profesyonel tender ötkürgen nerseleri, kişilerimiz yok. Bolsa da şu profesyonellik nersesini görsete alaydı. Tandoda kimisi hem bu da öyle. Ne kılıyor da жақсы söylüyor, utkurup boğadı. Taza kılıp verem degenler, iyilagan koydan get oda. Ağzımla jerde baktı, sözünde dakladığında bir nerseni aytıp keteyim. Musurdu, bitirdik dep uqtunuzlar ha? Barınızlar. Emin bu hazır barıp, uşu жерден деле барып чыгып келдемен сүйлөп эле мусордун көөтөсүн кандай кылып бүтүрүшкөн экен. Мен сессияда ошол жерде өзүм сөз кылып 3 сессия катар койдум. 1 жыл иш жок. Өткөн акыркы сессияда дагы билдеттеме берген. Ошол жерди карап тазалап койгула деп. Ал жерде эмне болгон? Ошол акчанын акчасын так айта алган жоксуңар болбокту. Финполдо жүрөт, аркасынан түшкөн кишиге жок. Акчаны толук которуп берсеңер иш бүткөн эмес. Сен бүттү деп атасың деп атасың. Ал иш бүткөн эмес. Акчаны которуп жедиришкен өкмөт. Кайсыны? Мусордо. Тосконунбу? Ооба, тоскон аркасында дамба курулуш керек болчу. Ал жерде жамгыр жагада суу бергенде ошо болот, мен түшүндүрүм. Тар дарасына түшөт, тар дарасы менен ылдый жакта канча айыл бар. Бар ичип атат аны. Билбейли ичип атат. Эртең биле турган болсом эмне болот биздин? Мен сөзүм калп десе ошол жерден чыгып кетип атып барып карап коюңдар. Ал жерде канча оюңарга жетпей атат. Үйүңөрдө малдар кесел болот. Чөңөр менен келип ошо чөптү жеген ал жерде канча ден жолун иттеп жүрөт. Кутурмалар чыгып атат. Айланбаш чыгып атат. Бүт баягы жугушту орлоп тартып атат. Сен билбей атасың ана нерсе. Кайрактан келип аткан балаларды өзүңөр чыгып атканын сезбей атасың. Мен ошон үчүн өкмөттүн отчетунда макул эместигин айтып турган сөзүм ушул болчу, ушу тактыстаган нерселер. Ушул урматтуу жолдоштор, катыраак айтып койсом кечирип коюңуздар. Bundan kийинки шайлоодо дагы мени деле шайлабай койгон ушу ишти эл болсо. Бирок ушу кичине уруктугаңыздар ушул нерсени билген бир кичине жок дегенде 5 адамдын көңүлүн оорутпай деген адамдарды шайлап берсеңиздер жакшы болот эле. Sen musurda aytып атасың да, неме билет бар. Ол карасулук бала урман, а? Карасулук баланын көзүнөн алып келип, Ажыбек турат да, Ажыбекти апарып, ана арыгыңы мен кабыл албайм. Мен кийин ооруп калдым да, кеттим. Жок, мен ошол 2 жыл болду. Мына арым өтпөйдү ка. Анан депутаттардан бери апарган катыштары бар. Жасалган жок ошо. Жаса ошону сен конкретный бүтүрүп кой. 200 канча миң сомдук неме экен. Анан кийин ону ушуга эмне болосуң деп кээ бир депутаттарга карашып калган. Уара мына жасап кой. Ошо куду сен айткандай кала бериптир да. Мен 2 жылдан мына келсем азыр деле ошол. Эми тогушка мына жерде ошондо ошого эмне үчүн акчаны толук которот? Ошо иш бүтпөйт. Билбейм мен дагы баланы. Бунун катарында биринчи майда не сатып? Өкөнкүн бир киши чоң. Мени комиссияга киргизип койгула деп, булар киргизбей коет да мени. Мен кол койбойм ага дегем. Сен баланы берген калбаган өмүрүңдө комиссияга кирбейсиз. Алып келген мынаны жасап берди. Калбаган сиз кирбейсиз өмүрүңдө. Лечинден да буларды киргизбек турсун депутат кылып шайлабай туугандарым мени аттай бул токуш бузуку деп атып шайлап да коет. Ошону айтып атам болма деп. Мен сизге эмне деп атам? Бузуку бул бузуку барса баары бузуку деп атат. Анан бакыт сен биз арыз жазалуу эмне кылалы сага? Депутаттын баарын чогултуп туруп бизди элдин алдында неме кылып бер. Депутат ошо отчет берген жок, ушул күнгө чейин бир дагы депутат. Депутаттардын бир жерди белгилелеп элдин бардыгын чыкырайлык ошо 31 депутат келсин, элдин алдында отчетун берсин. Бирөөсө ушундай. Берин.
Biz ne kılalım? Sizge gayrı caz verelim. Ayrılı caz verin. Gayrı caz veririz. Çoluştu uyuşturma var, şöyle geliyoruz. Gayrı caz verip aile hükümetmene sizler yardım verirler. Biz Gelgenlik gelen gelmeyen böyle hoşluyoruz. ona yemi sizlerden mıntaça aytkanda Yeni çakırtı olmuş gerek. neme bolup kalıptır da sizlerde de büyüğün varsa barakende bolup kalıptır. Ben bilmesem ana, hazır bilmek var. Azaltı gelsin de yediler böyle kalıplar anam gelmeyet mi? Ali gelmez. O şunda konkretli çıkart da. Senin ne deputat bulman? 11'inde de gelmez mi? Ses yerler. 11'de gelmişler. 11'inde gelirler mi? Birin deputat boldu, deputat bolgondan oşal özün silah kerekti. Özün silahı, özün nime durma kadrını bilmegen, özün de yoksa. Özün de özün kadrını bilmeydi. Özü kanday adam ekan. Oşal kim gelmeydi. Eşeğer ağaç olsa da, araba benim hizmatla barat koy, oşalda olup geç kerekti. Yer işleri oşal deputat veriyor koy mu? Çayda var, onu kançası cügürüp şeyler onu. Caman yaxşı görünür. Bir tuğanla caman görsetti o. Onu gelip buna da grubu etken de onu eşekti ki onu. Buna da grubu etken. Sabah olmaz. Bakın bu yerde siz açmanız sonra söz, bu yerde daha bir sizin sözünüz başlıyor aldı. Özler silahını ölmez. Al silahı silahlandı. Her bir deputat Naciye'de kem 300 gol olsun engelge. Aslı 700-800 gol olsun engelge deriz var. Oşol en çok diyen oşol 300 kişinin silah olandı oşolda. Oşol işendi oşol sayla kaldı. Al özün özüyle olsa jakşı olup var mı? Oşolun urup tuğanları sayla kaldı oşol. Oşolun ben sizlerge bu adam beri aytıyorum. Oşolun da Karaganda jakşılar para öyle olup olan şeylasınızlar. Başka sorunuz var mı? Ne daha edip koyun dedim. Şu oldun. Odamında. Komuşadı o koymuşadı. Komuşu. Bana çaka. Komuşu. Şişip gelse. Turale ama gün cılısa koyup var. Azına gün soğukta koysa çal. Ertengene kaytıp çıkkıda çalışmayıp görüyor. Gün cılısa işte ana koyup koysa. Turale al geçe kıştın asfalttan kıştın günü tutup kaldı da. Gelse konuşma kaptı. Turale. Turale söz açtın. Evde namazıma başlayacak. Doğanlar, gelgenizler için rahmat. Vakit sahibi iştahı, gök meseleleri aytıp, derge düşündürdü. Bu vatkan işlerdi, 2019 yıl kalk ketken akçı karacatı. Çındığında şol vakit aytkanday, Rayfın adderden puttozular boldu. Şimdi sebepten bolgan, men daha bilmeyin, biroq oşa başka aile hükümetler kişine ança-munça андай tiyindi bir berip oşondoy kılıp жүрgen mi bilmeyin, biroq жүрgen jok. Oşonun kesepetinden bizdin akça karajatыбыздагы кармалык Бакыт өзү айтты, немеге чейин кат жазды. Анан бирок биз экинчи жагынан жанагындай жок, чечилбеген, айыл кеңеш карабаган пландарды киргизип, ар түрдүү oyunlarda görüyoruz da sana eskiri. Koşumça salta koşup duruyor, özlemdi kılıp. Yani umar tutulanlar vakittağı çekten nimet kaldı, Musa sahipsizge söz verdi. Cumhurbaşkanı yerler şaşıp kalan yerler. Hurmatlı жыйын катышуулар, Ada жақсы жолы темошынан бүгінгі күнге біз басқа күнге қойсақ болсы екен. Жұма күннен басқа күнге. Кешке отырады. Арманда қалып қататасыңар, көңіл толық ұғалмай сөзді. Жиынтығын ұғалмай алатасыңар. Çoğuluştu başkarгандар жарыс сөзді тоқтатса да қайра жарыс сөз қылатасыңар. Оша қанбағандықта. Мына жердегі жоо ала албағандық. Еске түсе қалып ошоны қозғап, мәселе Уже birinci ayağından başlayan jana deputattardын маселесин айтып берейин. Депутаттын маселесин оңойлоп тартипке чакырса болот. Мына айыл өкмөт ушуга график түзүп туруп, 11 чейин ар бир айылда чогулушубуз керек. Ошо депутаттарга төраганын атынан кат жөнөтүрүш керек. Сиздер ушул күнү чогулуш болот, элдик жыйынга келди. Элдик жыйынга келбесе ошол катты алдым деп кол койдуруп алыш керек. Анан эл мынакей ушул кагазды колуна бергенбиз, чогулушка чакырганбыз.
мына сізге сүйлөсүн деп ар бир 4 айда бирден чогулуш жасап келиш керек. Анан ошо жыйынтыкты азыр айтканды ошону топтоп туруп анан кийин бу элдин күчүндө күч жок. Мына анан эмне кылса элдин токтом ошону кабыл алган токтом боюнча иш кылыш керек деген. Буягындан жагы туюп турат, эми эл деп сөз айтат. Ошо элге узуш керек ушул маселени. Анан ушу залга келгендерге рахмат. Суугуна карабай, кышты карабай, ушу чогулуш келип аткан. Тогушка чогулушка алып келиш өтө кыйын азыр элде. Эмнени угат элем деп келип атат. Себеби мына азыр эл пенсияны алып атат экен. Аймай, пособияны алып атат. Кышта үй жылуу, электр энергия иштеп атат, свет бар. Да эмне маселе бар? А сиздин келгенде сурайт дейт. Мына азыр ушул жерде сөз болгон жок, жанагы таза суу кызматы боюнча, жарыкта суу боюнча сөз болбой атпайбы мына кичинекей маселеде. Ушул кызмат акы канчага төлөндү, ким төлөндү деген сөз болбой кетип атат. Же болсо айыл өкмөт боюнча мынча төлөнгөн жок деп. Мына таза суу боюнча кеше чогулушка жүрүп кетип атасыз. Кашкажол айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө азыр эл өзү уюшулуп, сиздерде эл арыкта суусун арыгы бүгүнкү күндө 90% арыгын чагып алды. Жаңы трактор алып келип алышты. 300 сомдон кызмат акысını 600 сомго көтөрдү, 600 сомдон 800 сомго көтөрдү. Биз качанга чейин жүрө беребиз, трактор табып ал деп трактор алып иш жүргүзүп атат. Мына азыр бүгүнкү күндө ошо Кашкажол айыл өкмөтү 30 миллион сомго мынакей. Лицен 29 отурат, калбайтпай 30 миллион сомго проект утуп алды азыр бүгүнкү күндө 3 жылдык грант катарында. Келип атат. Азыр Тогушка дагы илей турган нерсе 2 миллион сомго азот чечилди. Бекер грант. Ошо арыкта суу кызмат акысында. А биз бирөөбүздүн аркабыздан түшүп, чогулуша келсе келбей мынтип жүрүп атабыз. Мына Кашкажол 2 миллион сомго бәдеге ойлоп көр, канча азот келет. Ошол азотту мен өндүрүп берем күздө деген киши алат. Кайра ошол 2 миллион ошо боюнча калат өкмөттө. Кетпейт грант. Бу жерде жанагы кичинекей маселени чече албай турабыз. А Кашкажол ушуну чечти мынакей. Эми сиздерден чечилбей аткан, келаткан жакшынакай жөрөмгө келатат. Ушу жөрөмдүн аягына чыгып алыш керек. Мына дотациядан чыгарышка 25% калдыбы? Мына 25% калып атат дотациядан чыгышка. Мындайча түшүнүңүздөр, башка жактан акча сурабашка жол келатат сиздерден. Башка жактан 25% акча сурап атасыздар. Айыл өкмөт боюнча. Калганын өзүн камсыз келатат. Айыл өкмөт. Ушундай аракетин кылыш керек да. Ana şu yerde bu yılkımlar yaşlar söz boladı, bilim yerini tınmayıp otadılar, bilim yerini özüne gerekti. Mınaki. Kişiler gelip oturan, gereği baldarda okutan jetekçiler gelmeye atat mınaki. Şu masaleni uğup ketkende жақсы oturup işlerge. Bilim yerinin sapatını götürüş gerek. Bu günde. Kantip götürün. Götürüşün yolu bürü. Oşo balada mınaki. Baldardan, mına barca jalpış yerde oturanlardan aytıp ketişim gerek. Mektepke okugan nölöyden başlap sadikte жүрген балдардың бар жол қанын bir жылда bir жол тексеріп алыш керек. Аз қандылық бойынша. Аз қандылықты тексергенден бала оқиды да. Ал сезім өсіп. Ошоның аз қандылығын тексеріп алған мектеп директорлары ошол жерде оқушы жогорку деңгээлге алып чыгат окууну. Ал уйку сурап отурса, ал сезими кол көспөй калса, тамак аш еңсеп отурса, түнү менен же болбосо restoranda işlep atsa, anın okuçu okuyuyor. Mınalda bir görsetküç. Karavuzda aylık ötü önce. Karavuzda aylık ötü bu meselede söz kılacaklar. Mına gök meselenin arjenden buzullar boyunca da söz kılacaklar. Buzullar boyunca gimiyiz mına rayon boyunca şu Karavuzda aylık ötü birinci jasap bittinizdер тура. Buzullar boyunca ap geldi. Evi biz bir gana жерге барып атабыз. Туған элек, кошуна элек. Ошо жайлоого кеч көчкөндө, эрте көчкөндө да бузулар боюнча штраф салып койгондо мына урган адамдар отурат. Ал деген мыйзамга тартылган адам болуп калат. Штрафты төлөгөндөн кийин. Мына реестрге жазылып калып атат ошол адам. Шуну да колго алсаңыздар. Сиздерге бир жакшы жөрөгө кетип атат. Мына алайкулун башына чейин таң калып атат. Караулжа айыл өкмөтүндө жакын үй бүлөлөргө жардам бергенде жакын үй бүлөлөрдү колдоп келгенди мынакей. Ушуну жөрөлгөнүн дагы таштабай, ушуну улантып кете берсеңиздер, урматтуу депутаттар, отурасыздар, ушу депутаттар жакын үй бүлөлөрдөн карап, булар деген бир сиздерде карап көрсөңүздөр бир 10%ге жетпеген, болсо айыл өкмөт ичинде ар бир айда бир 5%ге жетпеген үй бүлөлөр бар. Аны эми баягы ал сезим жетпеген
кээ бир болсо туруш шарты оор, ошону өзү улап кете албаган кээ бир үйлөр бар эми, бирден экиден саналат. Ушуларды колдоп, ушуну карап астына чыгарып берсеңиздер. Мына көп маселеде мына 2600дөй биометриканы тактап, быйылкы жыл шайлоо жүрөт деп атсак, биометрикадан өтө элек, бүгүнкү күндө 2600 2600 адам жүрөт биометрикадан өтө элек. Азыркы айтып аткан депутаттардын сөзү эртең келет октябрда. Шайлоого кирбей каласыздар. Катыша албай каласыздар. Биометрикадан өтпөй жүрөт. Мына ушу Карабалжа айыл өкмөтү ушул маселеде жардам берет. Бар жок айыл өкмөттөр бүгүнкү күндө биометрикада канча адам бар, сыртта канча адам жүрөт, ички миграцияда канча жүрөт, паспорту канчасы жок. Биометрикадан өтүлгөн канча, муну тактап берди, Карабалжа айыл өкмөтү ушул тактай берип турасыз экен. Ушул аркада калып кетип атат. Унадан мына тазалык боюнча сөз кылып атасыздар, тазалык боюнча туура жашына жолго чыктык. Мына тазалыктын жетекчиси отурат, ушу балага рахмат. Күнү десең күнү, түнү десең түнү. Жолго түшүп калган пакетти тазалайт. Эми да ошону туура түшүнүш керек да. Мына айыл өкмөт жергиле чогуу өздөрүнө мусорго чыгарат, мусорго төккөн тегерегинде тазалайт. А ушу кар жаагына чейин ар бир райондун ичиндеги центринде жашаган иштеп аткан мекемелерди 7-8 бөлүп койдук. Эртең менен ушу мага окшоп жасанып келет, мына менде болуп жасанып келет. Ушунча мусорго чык десек мекеме чыгып тазалап атат. График коюп койгонбуз, саат түш келди бүгүн. Мекеменин жетекчилери отурат онда. Барып атат ошондо мусор тазалап. Эми ошону жарым сааттан кийин карасаңыздар, жолго ошону өтүп кеткен машина кайра мусор таштап кетип атпайбы? Мына ал сезим болуп атат ушу. Тазалыкты карабагандыктан. Ушуну көрүп колго алып, ушуну карап берсеңиздер. Жана маселе боюнча бул жерде дагы маселе мына мектептеги жана спорт шаймандары боюнча абдан туура айтты, докладда болду. Карабалжа айыл өкмөтүнүн даңкын көтөрө турган спортсмендерибизби? Мына. Ушу спортсмендерди колдобосок, шайманы жок болсо, самопал топ менен ойносо, ал эки тепкенден үзүлсө, ушуну жыл башында ушуну карап койсо, ар бир мектепке ушу инвентарларын карап, мына Карабашкордо бир эле адам 80 000 сомго спорт инвентарын алып келип берип койду мына Исмаилов мектебине. Эми карап турбай, бюджетти карабай, башка деле жолу бар да мунун. Башка жол менен изделиш керек. Чөндөктөгү жана акча каражатына карап отурбай. Башка жолдо адамдарда ушул маселени козгосо, ушу башка адамдарда чыгып калар, ушуну эмес берели деген маселе боюнча. Адамдар ички орган адамдар отурат, бул боюнча эч кандай сөз уккан жоксуңар, а? Кылмыштуулук боюнча канча бар айыл өкмөттө, бул боюнча сөз болгон жок. Балдар арасында, чоңдордун арасында кылмыштуулук боюнча докладда бир да сөз жок. Мына. Ошол кылмыштуулукту жолдоштор. Мына ушул жерде Карабалжа айыл өкмөтүнүн жашоочуларынан көпчүлүгү Карабалжа айыл өкмөтүнүн жашоочулары 75 киши акиматка 2 жолу барышты. Буларда WhatsApp бар экен. Мына чогулса кел деп чакыра албай атабыз сиздерди. Алар жарым саатта топтолот экен. Мына мал уурлук боюнча бизди карабай атат, эч ким издебей атат, сурабай атат деп. Ошо 75 кишинин ичип тактап бергенде органдын адамдары отурат. Арыз берген эч кимиз жок. Ал 2 жыл мурун жоголуп кеткен бул. Же болсо кар түшкөнгө чейин малы издеп да койгон эмес. Жайкы айда берген, күздө малым жок деп издеп. Кайра ким күнөөлүү? Орган адамдары күнөөлүү болот. Ошол себептен орган балдарын да иштебесиге деп алмаштырып таштады. Ушуну дагы кородо малды карашыбыз керек да жолдоштор. Кородо малды жакшына эсебин алып тактап турушубуз керек. Ана кородо малдын дагы ушул жерде баягы көп мезгилден кечирип коюңуздар, убакыттар болсо да айыл чарбада иштеп жүргөндөн айыл чарбаны унута албай дагы кирип кетип атам. Айыл чарбада асыл тукумдуулукту бакпасаң, ал баккандай эмес. Кичине болсо да асыл тукумдуулукка жылбасаң. Мына 2 айлап күттүк. Ушу азыр менде бир бука турат. Чүйдөн алып келген бука. Эл алсын, ушунун акчасын төлөсүн, келсин деп 2 ай күттүк. Эч ким ала турган адам чыкпай койду. 2 жылдан ошо кишиге берели ушуну деп. Дагы ушул жерде ызычууну сөздү угуп айттым да, Муса алып алды өзү дебесин дедим да Токшыге. Муса өзү алып алды, эч кимге бербей деп койду дебесин дедим. Мына. Ошондой эле мына Токшыга бекер айтып аткан жери жок. Үрөөнү эртең кысталышта келесиңерде базардагы эч кандай ата теги такталбаган үрөөнү алып барып сейип саласыңар. Ошондой мезгилде ана Токшыганын тазалаган арпа, будай оңойлук менен тазаланган жок ал. Такыр болгондо 1 тоннадан 15-20% учуп кетип атат. Чаң учуп кетип атат. Аткотто чыгып кетип атат. Сапаттуу үрөөн сепсеңиздер өзүңүзгө жакшы да, жакшыраак
жерді işletemiz. Жер işletişki takır taşlap ketip atабыз. Жолдоштор, bir nerseni mınaki hazır kişiler nerseni sezip tursanızlar. Biz satып алганга budaydı, undu satып алганга könüp aldık. Егерде Қазақстанның границасы жабылып калган болсо, ошондо будай эгебиз дагы. Bir 4-5 жыл мурун еккенбиз, жерди кысыр таштап коюп атабыз. Жерди иштетпей коюп атабыз. Мына, арыкты чаппай коюп атабыз. Ошон үчүн жолдоштор, бирдик болуп ушул өзүбүз иш-чарада жасай турган кошуна колонго тоскоолдук кылбай тургандай кылып, үлүшүбүздү карап, малыбызды карап, жайытка чыгарган малды өзүбүздүн агротубузду кандай карасак, бирөөнүн агротунда сакташыбыз керек. Ушул маселеде иш кылышыбыз керек жолдоштор. Атуулар. Ушул маселеде азыр айтылып аткан сөздү эстеп калып, чогулушка катышкандар, ушул жерге катышып аткандар дагы бир жолу чогулушка келип, айыл өкмөт графикти айтсын, график түзсүн, 11-не чейин сессияга айылдагы жыйындын токтомун ушу шайланган депутаттар көтөрүп келсин, элде мындай чогулуш болду деп. Ушуга жасайлар, анан кийинки маселени аны өзү билет. Токтом элде чогулуш болгондон кийин эмне деп эл чечим кабыл алганды. Элге узалы. Келбесе келбесин жана 16-17 депутат. Чогулуш чакырган кагазды жеткизип коелу. Мына айылда мына чогулуш болот деп. Мына сиздерди сыйлаган адам ошондо чогулушка барат. Сыйлабаган адам ошондо барбай атадан чечим кабыл ала бересиздер. Ийгилик болсун, жакшы жыл болсун, жаңы жылда отурабыз, жакшы жылдардан болсун. Рахмат. Урматтуу жыйынга катышуулар, бүгүнкү ушул 2019 жылдын жыйынты менен демилгөөлүк катышып, иш орундарды камсыздап, өздөрүнүн жеке демөөрчүлүгү менен ишканаларды куруп, элге кызмат кылууну жакшыртуу боюнча жакшынакай курулуштарды куруп, ушул биздин кайра иштетүүчү ишканалардын көлөмүн өстүрүүгө кошкон өзгөчө бир өзүбүздүн жамааттын мүчөлөрүн сиздердин катышуңуздарда бир белгилеп, ушу биздин өкмөттүн атынан, жергиликтүү жамааттын атынан деп ушуну белгилеп ушуну тапшырып коюп уруксат этиңиздер. Чогулушту бүтүрүп алмаштырбы? Бүтүн чогулуш. Канаттандырабы демеш. Заседание мүчөлөрүнүн алдында милдеттер жазылган. Токтомдо милдеттер жазылат. Ошо милдеттерди биз Атай газета кишини чакырдык, жалпы маалымат каражаттарына чалдырабыз. Ана ошол боюнча сиз сунуштарды 11-де толуктаган бекитесиздер. 11-де сессияда сунуштарды бекитесиздер, ушундай бекитесиз. Азыр долбоорун бекитип койдук. Өзүңүздөр билесиздер, мына бул Караколжо айылындагы борбордук эс алуу паркына мен Караколжоалыкмын деп стела уюштурулган. Бул стела башка ошол райондордо борбордук жерлерде кемде-кем. Ошол борбордук стеланы уюштуруп, биздин жаштар барып, ошол жерге сүрөткө түшүп, ошол алыскы туугандарга, жакын туугандарга ар дайым өздөрүнүн тиги WhatsApp интернет аркылуу жөнөтүп турушат. Ал жер бизге кандай да болсо да балдар ошол жерге жаштар шарттар түзүлдү. Ошон үчүн Караколжо ТВ YouTube каналынын жетекчиси Базаров Мирлан Селинат. Билесиздер, бул Токтогул орто мектеби курулганына бир 70 жылдан ашып кетти. Билесиздер, бир 15-20 жылдан бери ушу Токтогул мектебин оңдойбуз деп ушу кайрылбаган жерибиз калган жок. Быйыл ушул Эрментай Базарбай ушул былтыр ушу өкмөт менен ушул администрация ошторуп путуп алды. Ушул мектепти инвестор тартып келип, ошол жерде иштеген кишилерди уюштуруп, анын тамагын карап, жатаканасын карап, документтерин чуркап, ошол кишини бир өзгөчө бир белгилеп коелу деп белгиледик. Социалдык, экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Эрментай Базарбай сыйланат. Азыр Мусака белгилеп кетпедиби?
ушул Карабулжа айыл өкмөтүндө уюштурулган фонддордун аткарган иши район боюнча жайылсынды. Ошондой жамаат, ошондой коомдук уюм, иман келечеги кайрымдуулук фондунун мүчөсү Абазов Акжол сыйланат. ишкер катары сыйлыгыбыздан да депутат Мынау социалдык маселе боюнча да биз мусака жакшы эле социалдык маселе өтө оор маселе, социалдык маселе өтө оор. Бул ушул өтө оор маселе. Иштеген кишини район бош иштеген киши бир 2-3 эле штат бар. Ошол райондогу социалдык маселелерди, ошол балдарды коргоп, балдардын укугун коргоп, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берип, ошолорго кандайдыр бир жакшы өмүргө, жакшы шарттар түзүүгө билим деңгээли жогору, иш тажрыйбасы жогору, аябай өзүнүн ишине так. Биз ушундай адистерге муктажбыз. Бардык жамаат муктаж ушундай адистерге. Ошондуктан биз ушул райондук балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Бөкөтаева Бегайды сыйлайбыз. Кылмыштуулукту, коомдук коопсуздукту сактап, аракечтикке каршы аракеттерди жүргүзүп, рейдтерди уюштуруп, ошонун жыйынтыгын маалымат каражаттарына чагылдырып, жакшы жашоого, адамдардын укугун коргоого, өздөрүнүн салымын кошкон биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери катышып турат. Ошол менен кошулуп бирге жаңы методикалар менен, жаңы иш багыт менен иштеген Матаев Сапарбек сыйланат. Азыр биз слайдтан көрсөттүк, инвестиция тартуу деп айтып атабыз. Инвестиция тартуу бул өтө жоопкерчиликтүү иш, билесиздер. Мына Алис деген биздин чоң ушул дүйнөлүк масштабтагы банктын эсебинен ошого жол акысы да кээде калбай калчу. Ошол биз азыр айтып аткан киши жол акысын да өзү төлөп, мына жерге бизге вет пункт куруп берди. Палеса деген комбайн алып келип берди. Трактор Беларусь алып келип берди, анын шаймандары менен алып келип берди. Жакында мына мал багуучуларга шарттар үчүн атайын перевалочный пункт курам деп турат. Ушундай бир өзүбүздүн бир бириктмебиз бар. Бул жайыт пайдалануучу бириктмеси. Жайыт пайдалануучу бириктмеси эң акы албайт. Жайыт пайдалануучу бириктмесинен чогулуп калса эң акы алышы мүмкүн. Ал эми жол акысы да каралбайт буларга. Ошондуктан ушундай көптөгөн инвестициялар тартып, тийиштүү документтерин уюштуруп, ушу сессияда, сиздердин өкүлчү органга караган жыйындарда ар дайым маселесин коюп, ушул инициатива тартканга бир жакшы өмүргө түшсүн деп аракет кылган биздин ушул жайыт бириктмесинин төрагасы Жумабаев Айтмамат сыйланат. Şu Айтмаматка катыралы кол чап боласың, айрым жолтойчу. Айтмаматка биздин мектепке өзүнүн эсебинен 20 000 сомго зал куруп берген. Айзыр чындыгында туура мына жерде сунуштарды бүт протоколго түшүрдүк. Урмат эженеке, Токуш аканыкин, Сагын аканыкин, мына урматтуу депутаттын сунуштары, суроолор бүт протоколго түшүрүлдү. Бул протоколду жазып биз өзүбүз иш чара түзөбүз. Анын иш чараны аткарыш боюнча
Ар bir суроо берген, сунуш берген кишиге жоон атайын билдиребиz. Буга сөз беребиz. Тура вакыт. Демесе büyük жыйынды жыйынтыктап, эсен бололу, тынч бололу. Ушул жакшы иштер боло берсин, көмөк көрсөтүп жүрө беребиз бизге. Рахмат келген.